Omrama anya boke tenanga bosia. Tenanga yega omranji. Abaiga nawa mama re munyabo. Totene ko roiga mo fesi gchia. Murote naten ndiye kwa ya sengi jama maskani. Inta ito ya muwe ka kwane abande wasali utimo sangere kan. Oyo ram manne timanyeti mutachipana. Ya muwe ka kwane tafadhali abande wasali utiga murote wede ego tubono tega to amarenge. Aru sa umanya kiruga keigo. Please asuwande kwao. Mufakti nyaboke na bwate sobo. Ona yeya mariga egaron koranga na batata bari kurangiriwa. Mufakti idisa. Embura ya sari. Aqui, tu asabro kwa. Batata bari mwacha mwezi pijoji. For the special way. De facto pijoji. Batata bari mwezi mwacha joja mutwa. Bas. Tata segi. Panal kurangeli. Abatata batara kuana abana bamu abanyaboke. Abana bamu abanyaboke. Koyonero mumuro monene. Abanyaboke. Nyaboke nera kubati. Oyono kabiri. Oyono gatatu. Then singo lengina manyikaneta iga. Noyo nero mopogati. Oyo nero boy. Na inche ninjo mumuro monene. Nyumbe nene. Oyo nero kubati. Na reko angero bonwara nero mumuse kwa monene mbiyamama. Wono onkwa batata please. Mo kwa neri nganelimo. Oyo mono oyo kubero kwa. Majo leo kwa mbia mama karibu. Kaye ni kwa embura ya sari mono liye embura ya sari. Itanga tigambaira ningambi ya mono. Kurobelio paka kuikira iga. Mwana uyu yabuke n'umwana uyu n'ukwa enduro jinga ngaki akwete ali bantu mwite ni accident yekote ni accident ni mwite kule na mure ipima ni yote ili nyata utwa yaito no korore kana mwa tororera abantu bamwe aombaro kubailibaga mukora yana ya baraka akogenderera utatigarende kanga ambate amarira njiro mwabo nyanja kilede biamono mwaikire goikaransa biamono mwekora. Thank you so much, Asako Abenge Omokubo SDA Church.